Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru iteganyagiye mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, kigiye kubagezaho ndi mu Kazarukundo Clarisse. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura mu bice byose by'igihugu mu masaha cyane cyane yo ku gicamunsi. Imvura kandi turateganya ko ikomeza no mu masaha ya nijoro mu turere twose tw'igihugu. Naho ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe umuyaga uringaniye. Uyu muyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 6 ku isegonda, ndetse n'icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba by'amajyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Naho mu masaha mu gitondo mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe mu turere twaho twose, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba. Ariko mu burengerazuba igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 12 ndetse na °C 19. Akarere ka Nyabihu rero niko gafite igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi, niko kazaba gakonje ugereranije n'ahandi mu gihugu. Naho mu majyaruguru y'igihugu cyacu naho hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twaho twose, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 14 ndetse na °C 16, aho akarere ka Burera ariko gafite igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi bwa °C 14. Mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twaho twose nta mvura ihateganyijwe, hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 17 ndetse na °C 19. Mu mujyi wa Kigali uteganyijwemo ibicu bitazatanga imvura, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 19. Masaha rero yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo mu turere twaho twose hateganyijwe imvura, ndetse iyi mvura ikazumvikanamo inkuba, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 21 ndetse na °C 26. Mu majyaruguru mu masaha yo ku gicamunsi naho hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 20 ndetse na °C 23. Mu ntara yo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu naho hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 21 na °C 26. Mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 25. Reka dukomeze rero turebera hamwe mu minsi 5 iri imbere ku kirere giteganyijwe mu Rwanda rwacu, ndetse turebe nuko mu bihugu bitwegereye ikirere giteganyijwe. Muri iyi minsi rero uko ari 5 duhereye ku munsi w'ejo mu Rwanda ndetse no mu bihugu byegereye u Rwanda hateganyijwe ibihe by'imvura. Byumvikane ko duteganya imvura mu turere twose tw'igihugu kuva ku munsi w'ejo kugera mu minsi 5 iri imbere. Reka turebera hamwe igihe izuba rizarasira ku munsi w'ejo ndetse n'igihe izuba rizarengera. Izuba riteganyijwe kurasa saa 11:53 za mu gitondo, rirenge saa 12:03 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.